Uy bazardan emne kep deydi. Assalamu alaikum YouTube görüşçüler. Bugün 20 fevral. Biz uy bazara geldik. Qanday жақсы өтіпсіз? Baştalğanda siz çıgasız mı? Так, bu ne paroda? Чисто Галштейн ekan туғандар мынау. Uydu gördüңүздөр. Желин sütü qancha bunun? Sütü 150 ming. Qancha yosh ekan? Жазға 4 жаш болады байка. Жазға 4 жаш 150 миң сом дейді. Hazır sütün сұрап қойын. Ой, 1, 2 емекен. 1 кальцо, 2 кальцо болып тұрады туғандар. Сатыр ет оқшайсы? Тияқ айтам. Не sütü жақты өже? Так. Мынау сіздікі байке? Бұны азын бір үсті бауы? Bir tuğan ha. О, шын желін екен да бұрақ. Қаншаға бербей қойдыңыз? Сыр болбаса айтыңызшы. 140-қа бербей қойдыңыз. Торпағы менен өзі? Өзі боз 15 күнде туады. 15 күнде туады. Екінші туыз болады да туса. Қаншаға берейін? 150 көрейін отасыз бе? Бірақ мошын екен, не швиц бе бұл? Ушу құназын өте соны құназын екен туғанда. Сүретке тартып олайын мұна. Мынау сізге бәке? Алайын атам 170-ке беріп етім. 170 бер там. Süt 170. Sütü qanday ekan bunun hem? 20 litr süt beredi ha. Qo'yib öyle sütü qanday jelinderi taza ekan ha. Buni torpog'i men 170 ga berib edi. 3-chi tut. Süt deng. Kun jelesi degan. Nechidan olib keldingizmi? O'ta son. Va men tanishlarımdan Şivistler var ele satib yurib ökün odat. Şivist qimmatlab ketgandaychi. Murun arzon mezgilinde satdilar. Süt qimmatda. Süt qanchani topshirasiz? Bu жаңы tut da. 3-chi tut ekan. Buni to'qoluy bo'z o'xshaydi. Kimdiki oldi ekan? 100 mingga sotildi. Shular bo'z. Mana tuğanlar. Jelini 100 mingga sotildi. Ya. Anlaysınız. Yaxşı. Siz çözdünüz. Tak, ne olacak açılayın. Kireyim tuğanlar. Azanırak oylardan sorayınç. Azanıraklardan. Bunu etti. Sonunu uyturat. Torpoğu menen eken tuğanlar. Bunun jelini, moşni jelini eken. Qarаңыздар, doykağa da, kolga da. Qanchaga bermey qo'ydingiz etti menen? Torpoğu menen qo'sa? Sütü qancha chiqadi ham bunun? 17-18 litr. Birinchi tug'utchi, ikkinchi mi? Üçüncü ekan, torpoğu menen tuğanda. Aqsaqal, stulni kengiri qarmab o'tiribdir. Mынау uyda жақсы ekan. Bo'z buyingiz aqsaqal. Qancha so'rab otasiz? 110 ming so'm. 15 litr sütü var ekan. Buna sonunu ko'rgomdi uy. Bo'lsa o'yingiz. Jelin yaqindab qoldi va? 8 ay. 8 ay martda tuğuydu ekan. Buni qanchaga bermey qo'ydingiz ham ertemenen? Açığını aytsa bir sır qilib aytыңыз, sır qilib. 115. 115 ga berib edim. 120 deb atasiz. Alav ham 120. 115 desang olib ketsa kerak hozir. Süt qanchani topshirib otasiz? Uyda süt topshirasizmi? Qanchadan berasiz sütni? 25 ga olib borasiz. Buni ola? O'shu. Молокозор qanchani topshirasiz? 40, 38, 40 so'm. 40 so'mga tuğanda. Buna söğüktü uy surayınç. Sizin uyunuz qancha? Torpoğu menenmi? Yo'q, bu o'zi qancha bo'ladi süt bahası? Dolar 120. Oh. Mana buni cho'ng ekan 120. Bo'z ekan tuğanda buna. Bu torpoq tuğungizchi? Torpoq tuğungiz. Bu sizniki emasmi? Qaysindi? Qunajimi bu? Qaysi qanaqa bo'ladi? Kun jelesi degan. Kunjeles? Kun jelesi degan.
boğuz eken tuğanlar kunajında. Kança bunun boğası? 70. 70. Железно. 70 железна deyip tuğanlar. Güncelesi. Boğuz uylar. Oo. Sen mi güncelesi? Ova. Ay malades. Buna çoğun uylar kança söğük tuyları? Kança? Söğük tuylar. 85, 90. 85, 85, 90. Bunu sevsin ya. Ova. Как раз мен. Siz özünüz sayıs beceydi. Siz tartpaymy jok qurib qo'yla qo'ying. Buni aqchasini aytib qo'ying bo'ldi. 115 muzovsi menen deydi. 115 ming muzovsi menen. Bunu öyle söğüktü ekan, he. Alsanız bunu uyda alыңыздар. Mına jelin. Boğuz kenda boğuz. Tolsa mütüp joğun orup jelin çoyulsa gerek. Bunun bağısı kança aka? Torpaq menen mi özü? Özü torpaq menen boğuz ken. Ha жақсы. Өте жақсы. Oo. Kunajındарды қармап алыпсыз? Birinci tuğmağı. İkincisi İkincisi bu kança bağısı hem? 100 lira otam. 100 ming so'm. Uyqum atap ketgan. O'sha jemen. İçinde balası var, sütü var. Ha, balası sütü menen ekan. Nomerni ayting, satasiz uydan? 707, 0707 82, 82 32, 32 37. 37. Bo'ldi, chalaverasizlar to'g'anda. Kruglosutskiy chalaverasiz. Qaravoy qizil torpog'i men oqsaqal qarmab olibdir. Ha, jelindir zo'r ekan. Bu yaxshi uyni qanchasi o'tasiz oqsaqal? 110 qanchaga bermay qo'ydingiz? 100 ga bermay qo'ydingizmi? Sir bo'lmasa erta menen bir. Joy yani satılmasa aytmasa. Kunjelesiz degan. Sizning uyingiz qanchaga ketmay qoldi taqsiz? Qanchaga bermay qo'ydingiz erta menen javursa? O'zingiz qanchaga berayin deb o'tasiz? 75. Mına tuğanlar. Жаңылы боз болған оқшайды, а? Qanchasini? 2 ay bo'ldi deydi. 75 ming so'm. Tak. Buqalar taraf o'tayin chaqirin. Mana uy bor ekan. Жаңы tup. Siz qanchaga berib yotasiz to'pog' bilan aka? Uyingizda. 90 da o'tasiz. Mana shu uy tuğanlar. Birinchi tuğmağı bu. İkincisi içinde ekan tuğanlar. Qayra boğaz bo'libdir. Buni qanchaga? 75 deb atam deydi. Kunjelesi degan. O. Mana boğaz uy. Aldingizmi boğaz uyni bak. Sir bo'lmasa qanchaga satasiz qayra? Ha, qancha oldu? Alğanınız qancha oldu? Bana çakada bakayın da. 105? 135. Ha, 135 ming. Öte çoğun ekan tuğanlar. Boğaz tuğuyun depti. Çoğunrağı urgaç torpağmen aldınız mı? Satlam. Qancha bunun bağısı? 125. 125 ming so'm. Ha, buna uydu qarab o'tadi buna. Yaxshi uy ekan buna uyga. Ejem qiziq o'tadi, saat o'xshaydi. Alsаңар shuncha berem deydi. Ejem qanchaga sura o'tadi bayka? Bunun bağısı qancha ekan? 110? Ha, Biraz. buna so'yuq tuv ekan tuğanlar. Qara, birinchi so't. Boy cho'ng ekan, ha? Jelinlerda so'ng. Bu qanchalik süt beradi bo'ldi ekan ham? 15? O hozirgi vaqtda 15 beradi ekan. So'yuq tuv ekan tuğanlar. Qayja qaylansam ekan ham. Sizin torpaq tuv bu. O'zi qancha qunajindan? 55 ming so'm. Tuğan emas, ha? Ha, bo'z ekan. Birinchi tuv ekan tuğanlar. Bu qunajin qancha? O, sütü var ekan. 53 ga satdingizmi? Ha, yaxshi. Barakasini bersin. Uyingizni tartib ketayin avayim, ayıp ko'rmasan. Qunajin qancha surib o'tasiz bu? Ha, qarmatib qo'ydi u. Aldingizmi? Torpog'i bilan ekan-da.
Qancha olqilab torpog'i bilan? Qancha so'rab otasiz? 120 ming so'm deydi tuğan. 120. Buna torpog'i. Buna o'zi. Qanday? Bu qanday oldu geç? Ne alıp çıktınız? Ne жақсы ne var ekan? Yarı bakın жақсы bunlar. Жаман қымбат bu ya. 20 ming deydi. Bu torpaqni құнажында. Таң қалдым мен ана. Мына ойларды элиталар бар. Тарсаң жаман көреді бұларды. Өзіңіз білесіз де. Бұқаларға тойын, бұқаларға. Қанша торпағы мен әке? Сұрап қойыншы ойымыз. Мына сөйкөу, ә? Айланып бұқаларға өтемін. Бірақ бұқа туғандар етке шағыл отады. Бұқа қымбат. Мына екі бұқа жүктеліп тұр. Сатылған ақшайды. Бұқалар сатылды о, бәке. Сатылды о бұқалар. Емі түшіп атау. Бұны бағалары қаншадан бағалары? Bir sır болса айтып қойыңшы. 100 мing. Жарым даяр болған сөйт. Мына корымға байлай тұрған бұқа. Қанша сұрап атасыңар бұға? 55. Ой, ұйқым матта бұқа арзандап кетіп тұр ғой. Бұл бұқаларыңыз қаншадан тақсыр? Сізге емес, сізде қайсы бұқалар? Мынау атқармышнилар ба? Байлаған, қаншадан бұлар? 55-тен. Бұқа арзандап кеткен оқшайды? Саған үй, қымбат қой. Мынау артыңыздағылар білбедіңіз бе? Жақсы туға. Ноларда бақса болады екен. Бұлан төрем менем. Бұқалар көй етке чауып сатылып кетеді. Мынау бұқалардың бағасын білбейсіз, ә? Жүздікі, сізден емес. Ет. Так. Мойда жүк бұқалар тұрады, есі жоқ. Мына да бұқалар. Сен ақындай бұқалар. Күргөй қаншаға екен бұқалардан? 80'den sonra. 80'den. Mına tuğanlar. 80'den kuru sevmesi. Daha biraz bağaslar. Mına uyu alındı o belki. Sır bolsa qanchaga oldu? Bir aytib qo'ybaysiz mı? 110 ga etke ketedi bu qanday? Etke chavaslar. Ha. 110 bo'ldi tuğanlar. Mına o. Avliya kol. Uy ekan, he? Çeş. Simental bu. Kimden oldu ekan? Mına uy. Hiç kim yok, sorayın desin. Batalar ni kupi, vık ni kupiydi da. Baş? Qancha oldu? Etke. O, tuğanlar 155 mingga etke alınıptır. Bunday. Et. Urg'ashmalik biraz arzonroq bo'lib, buqaniqna qaraganda. Buqalar uzoqda kelib qolgan bitele bunday 55 ming so'mlik, 60 ming so'mlik buqalar turadi tuğanlar. Men ham aqrin qo'y bozorga o'tayin, qo'ydan tomosha qilingizlar. Mana qo'y taraf mo'l tarafda tuğanlar. Hozir qo'y sodasi qizib kun chiqib shunda. Qizib. He ber, ertemene monancha baho bermeli. Berbey qo'yganlarga ham qayra berdi hozir. Qizigan malı da hozir baraylikchi. Aldıdan satılıp alınған mal көп çıksa gerek. Sizler bizim videolar klaspas kommentariya qaldırыңыздар. Жақындарыңыздармен bölüşüp qo'yыңыздар tuğanlar soranıç. Bu bizge çoğun podдержка болады. Sizler podдержканы беріңіздер, biz қызматты келтіреміз.